Century Collection Mizo channel ngai thatu zong te chibai le vek ule tun truma chuan Russia ram buaina karon soidona COVID-19 awanga khovel ram abuai mup lain Russia ram hruai tu then khatten Putin a cho phaber tura an ngai ep tulam ho tu berchu tura an lo sai chungchang kan ngai thadon ani kan soitran tak ma in ka video te thai lo ti ni chuan like button kha milo me sakla tin ka channel hi lo la subscribe lo ni chuan subscribe button kha milo me sak bokla video tharapiang i mu theinan bell button kha milo on sak bok don nia Russia nena Nord Stream 2 project chol san tura hriat tir turin Germany an tur tarup mai enga nge ep tu hruai tu Alexei Navalny tura in lo sai kherle ziak tu city lalrin oma tunlai khovela mi tenga event tak pakhat chu lalna le thu nei naril tram lal reng du ngoi Russian President Vladimir Putin a kai hruai sarkarin Russia rama ep tu hruai tu ama Vladimir Putin chau phaber tura angai Kremlin ro rel dan dik lo le eiruk na sajia huai sen takatlang au pui thin tu Alexei Navalny kumsomli pali tur chikhat Novichok nerve agent manga rai ani thu hi ani Mizo special reporta Navalny chu August ni som pakua a Siberia khopui Omsk atanga Moscow pana a hotur airporta athil intura Novichok phula rai ani dan le ni khoshelova a oma ventilator nena Germany rama enkol tura abik taka thlona manga phurchuk ani dan kim chang takin kanziak to a Navalny hi tu na ventilator nen enkol ni ma se anun na ero ader thong lem lo ni inama enkol tu Berlin doctor ten an soyani Navalny tura rai ani thu hian khovel media po alua ne lea Russia sarkar ero chuan Novichok agent manga rai ani thu hi atira tangin an la phareng ani kumsang ni som pariat March nili khan Russia chuan spy tan alo man thin London atlan cheta Sergei Skripal le afanu chu Novichok agent mangin an lo zu rai to a British uisa thiam ten thilom dan chui chuakin Sergei Skripal le afanu Yulia te chu Salisbury England Novichok nerve agent mangin Russian intelligence pahnin an rai nge ti fin fiana nei ma se Russia chuan ami le sa te chu Britain ro rel sak turin athon du tlat lova London le Moscow in car in lai chin na boruak po achiat pha hle ani The Skripals te rai an ni don hian Novichok agent chu nina richi perfume bur rim tui zeta da ni in an soya Skripal te pa fa hi damdo in an omrenga an thilo hlawani nina richi perfume bura hian Novichok agent hi da in British mi meiche pakhat le abialpa taksa Novichok hi mu ni in abialpa chu athi ani Novichok nerve agent hi a hlo om hle a an soidanin milligram tlem te odorless liquid anglek po mihring tha nan ato kani anti perfume anga mihring taksa emo kora chole thil intura emo tlem te da zeu po in mihring ru chuk tua khoin hriat na thazam asoi sangala minute khat nu lok reilo te a thoka har sat na nei ni khoshelova omna asiam sak theya anthi pui em lo po in rual ban lovin anom pha theyani anti hetianga Novichok turang hi rule chukna mi tura a om ani anti boka Novichok agent manga Alexei Navalny hraina hi khothang sarkar te chuan andem le a mase Russia ero chuan hetianga pu na hi fin fia na a om lova joint investigation neya chui ngai ti in ala phatluang zelani German doctor thiam te chuan August ni som pakua a hrai Navalny chu uluk taka anen fia hnuwa le athisen le zun tele thil dang te chu German military laboratory ya anen fia hnuwa hrai nge yani ti anfin fia thu an puanga he thu hian West Ramzinga Russia thian thaber Germany ram hruai tu te po athin rim le ani German Chancellor Angela Merkel chu East Germany ya communist of huaya piang le Salian pastor fanu ni in Russian trong te athiama wangin le Vladimir Putin po Soviet Union ro pui wang lai le Cold War la ya Berlin khopuya KGB spy ho tu te zinga telin German trong te athiama wangin Merkel le Putin chu in thian thatak angin anom thina ma se Navalny hrai ani chungchanga Merkel po thinrimin atrong chuak na le a September ni khan Russia chawina chan thei anita an soi fi in an chang ngei turani
he thil hi democracy ramten mihring zaom na le dikna hum him kan tumna konga poimo le bulthut ani ti in a soya Russia ramin German ne na natural gas hral atumna project lian le turu zet za som kwa anzo fel deuh to Nord Stream 2 project chu cholsan turin akai hruai norna le turna po ato na sat pha hle ani Nord Stream 2 pipeline siam na hi Russia sarkar ta Gazprom company malak na ani a US dollar tluk le ding on som point panga manzet ani a siam pe ani chuan Russia ram economy party chuang tu turzi ngami ani nge yang President Putin a thupuang tu Kremlin spokesman Dmitry Peskov chuan chutianga puna chu finfia na kanla mulova joint investigation neya chui chian ngai ani awangin Germany atangin finfia na thatak tak kan be se ani atifan Sergei Nareskin head of Russian Foreign Intelligence Service chuan hetianga inpu na hi khothang ram sarkar en thatu te phiaruk na le thilti ani theya rin harsa takani atibok Cold War wanglai le US le Soviet Union in apply kumsang khatzakwa somsari dai to khan Soviet chuan America beilet na turin Novichok class poison hi alosiam chuak to a man ro hlau om takani a military great agent pei chu achakina hlau om le zualani Soviet Union ram hruai tu then khat chuan chu tiang tur hlau om le chaklutuk chu an tui puilu tuklova Novichok class agent chu laboratory ya da tha in an scientist chuan vor Vladimir Akliv hote chuan kezi za chau an siam chuak ta ani Soviet Union communist ramro pui tak chu kumsom sari or nuwa ramsom pali zeta kumsang khazakwa somkwa chhowa alo kedar khan chung Novichok narf agent chu Russia Federation chuan aro chung ta zela sikheni khuwa Russia chim thanga laboratory ya da that ani a chu khopui chu khar khum khopui ti ni in KGB spy hoten an mangtangkai le ani Cold War laya ral thuam damdoi lam da thatna ani a sipai hote silai ka zirna ani bok Novichok narf agent chu chemical weapon convention UN du danin man phallo le khaptlat ani a Soviet Union hun laya an damdoi ral thuam tam tak chu Russia chuan kumsang ni som pasari khan ramdang hriat puin metric ton singli don atichia ani engwangin nge Navalny chu an hrai niang le Russian President Vladimir Putin chu dictator ti don ani chia silo Marcelal berber tak Russia rama chuan kumsom ni don alo vokla len to a khovel chuan authoritarian ruler anti to a kumsang ni som ni palia atram atop dona chumi hnuwa po lalzela du awangin le a party hruai United Russia ti chu tun hnaya in thana an che chiat dewa wangte an larna za somriat don thin tun hnaya za somruk vela atlak niam ta ka wangin ama chau phaber le soisel ngam ber Navalny kumsomli pali chu hling ang maya ngain da that atum ni in an soi Putin a chuan lower parliament Duma chu ala thunun tlata Navalny la chuan dim baksak lovin ruk ruam khom le misual ho ti in aro rel na chu mi puiten anzo changban kham hle ni in an soi thina smart voting project anti manga Moscow khopui op tu thanna po si somli panga a somni chu ep tu ho ten an lak sak to ani tin September ni som pathum khan region somthum pakhata le city council sa smart voting project mangin in thanna nei turani a chuta chuan ep tu party an che that an ring hle ani Navalny hian kumsang ni som pariat president in thana khan chu alo tuma Putin a king phaber turani a Mase Central Election Commission chuan sum teaching penti in election a adin ve an phalsak talawani anti Putin rally te a huai hot thina wangin man atok thina jela an khunga ni somnga zet khungma se Navalny larna hi azual pha sau zoksi a chu wangin man le thin fo a in da that mai chu an tum ta jok ni in ama thlop tu te chuan an soi Navalny chu YouTube patangin atlang au thina Oms khopuya akalpo hian YouTube manga athu cha soi chu darkar nga chung lekin mi noiria singa in an thir man ni in AP News chuan atar langani German rama conservative chanchin bu Daiwel chuan Navalny tur manga hrai ani chu aziak warle a conservative politician Wolfgang Ischinger chuan Navalny hrai na wangin Russia chu hrem ngei a phut ani Ischinger hian
Der Spiegel chanchin buhne na Ukraine rama Crimea anti dantele Eastern Ukraine pro Russia athlopa wanga pro Russia helhoten Ikovice muna kumsang ni som palia Malaysian thona Boeing 777 MH17 mi zani som ko pariat chuan na ka thak na awang te po in shem an ngaya tuna Navalny hraina wangin Russia ne na in lai chin na chu chut cha angaya ni ati Markeli point athopui party atangin Russia laka shem na lektura norna nasatak atok mek bokani Chancellor Markeli chuan Novichok manga Navalny hraina chu tual tha tumna ani a rin hlel rual lovin mi barakhai tu ani ati hial Germany sarkar thupuang tu Stephen Seibert chuan hei hi German Federal Sarkar chuan adem tak zetani German Foreign Minister Heiko Maas poin Berlina Russian palai thil omdan asoipuya German hian anthian tha European Union le NATO ramte po thil omdan asoipui to ani Navalny tur manga hrai ani dan chu Organization for Prohibition of Chemical Weapons ten thil omdan an zong chuak tur ani hetianga Navalny tha tumna hian mihring dikna le chanvo kan lo hum hal thin dana kaltlatani atibok Navalny chu Charite Hospital Germany a ventilator nen en kol lani ma se thi hlau thon om lutuk ani to lo ani Jens Stoltenberg NATO Secretary General chuan he thil hi mimal beina niringot lovin democracy bulthut dikna ti chiat tumna le beina ani a international law dan pui kaltlatani ti in Russia che dan adem le a OPCW in an chui ngei turani atibok US President Donald Trump chuan nimina White House news conference US chuan he thil hi fiana ani lova mase Germany soi chu rin hlel rual lo ani ti in engtiang chi ange thil thlen dan ka hre lo lungchia thak tak ani karinga a thalovina rap thak hle ani mase a fiana kala hrelo kalongai venang adikani chuan ka thinrim hle ang atibok Stephen Biegun US Deputy Secretary of State chuan he thil thlenga wang hian Washington khopuya Russian palai Anatoly Antonov chu muin Moscow chuan international anga chuizui na chu thatakin lo thopui turin aphut ti ashila EU ramte po in he thil hi an la thu tak hlea mase EU tran rual na chu fiin Russia laka a omdo nani Germany chu US soisel na le norna nasatakara Russia chu Nord Stream 2 pipeline chungchanga alo thopui to a Eastern Europe ram Poland le Russia chuan Nord Stream 2 du lovin an ram paltlang tir an phallova Baltic Sea tuipui hnuaya Russia atanga Germany ram natural gas lak lu na tur pipeline tak chu an siam tathawani Narva Bay atangin Lumina Lutin Angela Merkel bial him Mecklenburg Western Pomerania apaltlangani Nord Stream 2 project hi Barack Obama huna siam ani a Donald Trump ro chuan adu lo hle ani German hoten Russia atanga natural gas phurlovin US atangin lalut se adua sumdong mi ti taka US atanga natural gas manga German le EU ram thren khat choma thon lu aduani Trump admin chuan Nord Stream 2 project ti puitling tura thopui tu ram le company chu shrek bea alo vau khur to thina Swiss Dutch company Allseas chuan kumsang ni som pakua khan achol san nge German Austria UK Switzerland le France tepo ahlok na antel phaang khovelin Russia che dana dem Boris Johnson British Prime Minister chuan Novichok manga nunna lak chu a huat thala in a thin rim thak tak zeta Russia chuan Navalny anti dan hi a soifia ngei turani ati John Elliott US National Security Council thupuang tu chuan Navalny chunga thil thlen dan chuan US ati buain hetianga tur manga inhraina chu pom thei thil ani lo ti in asoya tin US a Russia palai te chu thataka international inquiry thopui turin a hrilbok Jean French Foreign Minister chuan hetianga Novichok tur manga inhraina hi ana thei ang bera dem kadu ani Novichok man na hian khovel dan abo chhia chemical weapons dan na satakin abo chhia ani atibok Marcin Zidans Police Foreign Minister chuan Navalny hrai dan hi international investigation ti ngei turani ati
Ursula von der Leyen EU Commission President chuan Novichoka in hrai chu midoi zep thil ti ani hetianga ti tu te chu ro rel na hma a hruain ro rel sak ngei turani ati Joseph Borrell EU Foreign Affairs Chief chuan Novichok manga in tha tumna chu ana thei ang berin dem turani a chemical weapons manga in beina hi palzama ngoisan chi ani lul love atibok Maria Zakharova Russian Foreign Ministry thupuang tu chuan Germany hian mipuya thil finfiana omlo an puang ve ringotani ti in Navalny hrai ani na chu an pom ve lo ti a sei ve thung Novichok chu a hlau omem ni in chui chiang le donang o Novichok agent chuan hriat na thazam le ti hrol ati buaya mihring taksa a acetylcholine anti a khoya hriat na zungzam a cholol zova reilo te a ni khoshelovin anom zuya thoka harsa a neurotransmitter acetylcholine ruchuk tua inzom na te khoin thi na ema thlen lo poin rual ban lova mi asiam thin anti rul tur hlau om tak ang mai le sarin vx gas angin a thokani antibok Navalny chu Germany ya enkol tura an phurlu khan thi le dam kara omin thlona po ventilator ne na phur ani a hetianga mala tu te hi NGO pol pakhat Cinema for Peace Foundation anti kumsang ni pahnia din to Hollywood star te founded ani German tong chanchin bu bill chuan Nord Stream 2 project hi Russia ta na poimo hlea EU rama strategic ral thuam poimo takani ati Roijen chuan Vladimir Putin a hriat thiam tur zongin thu cha soi angaya gas hral ti top sakangaya ni ati EU ram tam takin classic khovo lai natural gas niang hnar an mamo ani Chancellor Merkel khu nakina abang to dona Russia hi na takin akhak ngamin a hrem ngamangem ti an thlir ta thup mai ani Nord Stream 2 project a chol tir chuan Trump admin foreign policy hlotlin na ati theyang Mike Pompeo US Secretary of State chuan ni kum July thla khan Congress a EU ram te chu Russia thil ti do dal turin le Nord Stream 2 chu tilui lo turin kaddu ani ti in alo hril to a President Putin chu alu lul ngil ngel reu sia EU ram hruai tu te chuan ando ngam tak tak angem a chiang talo ani Merkel hian Navalny an hrai tir khan Navalny le sum don na soizom lo tur atina in tuna ero result te an hriat ta ka chuan an thinrim thar ve le ta hle ni in a langbok Nord Stream 2 project a hian Washington Times ziak danin za som nga pakhat hlok na chu Gazprom company Russia sarkar ta turani Germany Green Party ho tu Katrin Goering I ka chuan Navalny beina hian Nord Stream 2 beina akeng telani ati Chris Miller Putinomics Power and Money in Resurgent Russia 2018 ti le khabuziak tu chuan Berlin khopui tuala Georgian pa chu Russia sarkar thupekin ka hlum ani ti in prosecutor ten an soya Russia chuan thuk takin Germany chu a hual velani ati US la chuan EU ram somni pasari zinga economy lian ber Germany rama Russia ain chungnung jok du in an rama tangin LNG liquefied natural gas thon lu chu sumdong thin President Donald Trump le a khon bol upate du ber alo ni ve boxi a ole tun tuma tan chuan kan du tok le photanga ka video min lo thlir sak tu te in zawa in lom thu ka hril chewa he ka channel hi min lo subscribe sak le like min lo pek sak turin ka som bok chewani ale peka ngai nom jok ron ti chua le kan tumanga in ria zel theina notification bell kha min lo on sak don nia hun man nuam vek ule